Warga Patisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat maduna bam umpia. Happy Silver Jubilee. Thank you, sir. Happy Silver Jubilee. Happy Silver. Oh, kita ada ya. Thank you, Happy sir. Silver Jubilee. Happy 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 Silver Jubilee. What to buy what I want. Hapdeng ki jing e ha ka jingya lenti ban pasa ya ka jingnang jingsta cha ki khana jong ka than amlarem ka manghai rium higher secondary school ha ka khanyau trek urisa wa ar charapsan kala rakhi ya o maumer ka jingya lenti ba arpsan snem nadu bala seng ya ka house nem arajar ha ka jing rakhi dap arpsan snem la donlang ru u menteri katanat ka puli puthi ka sarkar jala uba lakmen rumbui ubala longru u MLA ka amlarem ki arngot ki MDC ka GHADC bakantop yu uba medling swear bat uba jam shaprang potam ha ka jialang uba lakman ulapan banaru ye ki lat jiarap na ka benta ka nika school tentop ka jingmang pisa ka bakot khatsan laktinga hapo ka Chief Minister Special Development Fund Shipolak tingka na ka benta ban penbha ya ki jingtai bat arteli ki kali Maruti Eco Van na ka benta ban kit ya ki khana school La pensyong kun ya kani kasngi da ka jingsa khilang u chairman jonga school uba lamdi bok sumer u principal uba terme chinam pamthiet na ka in charge SDSEO jongka amlarem subdivision ka kong Daybor Patricia Litan u video ka amlarem CNR di blong u Dr. Dilingdo ki nongilam shnong ki kimi ki kpa bat ki balasha khot sobha kum ka jing songo halor usinyang ubenhei bakila no shaka school ki bor penya school kilapan ko buram ya ki noi kai bat ya ki khana school na kanika school shwa kani la pelongru ya ka jing sabjar ka bashiminet kum ka dak ka jingkan ma buram ya ka nongseng jongani school ka kong ayom penga pamthiet bat ka jing palat pat baru ya ka souvenir jonga school ban penkan mau ya ki jingya lenti ba absan sam Kamanghai Secondary School. Kadai kanuksa ya piya. Ba amdan ki mountain thut. Amdan ki din pengkyang ladang idan kamon ka bachwa. Ambangin sentang ki school. Henry bakumba bangin ai ya jing syakri lah akan nukono kedo kamang harum kanyen kong kanong muna ya piyanga bakumno bangin day bangin shania nakiwe ray nongkong ngide banyen halaki jong kikja arbusan telikisnan kilayang shibon kiso kibatyang kalapeni bat shibon kansa peni hakisnan kibanimwa kae kaba ngat menta ngalaya associate bat kanega yung kasem mentala katra telikisna nadu ajar nyaw hade menta bat tanong menta kasi ngayo i shisha
ia kata ka strength, ia kata ka resilience, ia kata ka bar trong kan ne ka yin kasa. Dang mentakas. Pat kai kabapen kemenya nga nado ng sin kane ka we kaba kisambay kibabha kisay ya kisambay kibabha wasyem ko termay bangayaro yapi pitang kena samla kinajimpan siya at yalan ti jang pikin bon o syaitan o njay rangkat hara damaya i yak mat ki jang pi mentakas ngayas ngaw yak vision ka jang pi happa mensim janga $1,000 kinong hikaya po kastit kecang tiba don hapo kajimpit kecanga lalatang 10% kin don ka vision kin don ka mission kat no kan long kajimentoy yakastit kecang kan no kan long kajimentoy yaki khon ki kiti kecang bat yakalawe jang kaste nangil sikha o sumbay o balabet o syaitan o namlabantan bakit yung pantame kinamla bandaiwat yaga attention ka jang pi kung ka managing committee kung ka management ban pentlot yaki eki long ka balong hapo upnay December ngin don ka solution but hapo haga financial year ka batamay ngin implement ya ka bangiray but kanetan ay pore ni sa sisnem tam ban prakhat kino ki school hakino ki thai bangin la banira kata kade ka thong ko jonga ba ka thong jo sarkar MDA hapo kajingalam o chief minister bi Conrad ke samma nado kasi kabagi shimti nongkong yaga sarkar hausen arja khapra bangilarai baka education kade kawe nakithong ki bangin yala stom ban pentai tendang bat ban kentil ka result ninong yo hapo kato katne nai kato katne snap hari ngadon ka jinget basket balang ba kajiya trailang lengba kajiya suthulang idan kam the sense of responsibility the sense of ownership and most importantly the sense of understanding that there is a government who listen to the voice of the people who needs and who tries to address the issue
will try to live up to the expectation of all the stakeholders. Tingalakren na kanta kita digiarap kibalang regular dan bak baka serkar depan settle ya isu kibaide bak kini ki isu at hand ngan persan keibangan bat hakalian kaji de bat ka school bus ka syam api ngan ay namar ba na iki bon ki road thamni ki bapi ay ngan ay artli ki iko maruti bapin kit de kina school artli na bentay ka di dampam tong school pisa on ka el ka bapin le shailat ngan ay but nakabenta kijinang kam jang school o chief minister of sanction khat sanla nakabenta kijinang kam jang school lang baka CNSDF ka work order jang pi on sa ay haka khat artery upnay November 2000 nakitap keruang ni kinahikay baro ya ki knas ko but ya kamancing committee but ya pi baro ay baka chihikay jang kom ayon kan yai sa kan yai ne baka ni kasko in kerteng sa kanam in slam manghay high school. Miss Kersois Ak, service 15 years. Lasan Shalom Panthit Pothmi, service 15 years. Mercy Sumer, service 15 years. Rampang Langki Shila, service 18 years. Sukman Dhar, service 19 years. Dul Jina Gadu, service 23 years. And Tenshine Dhar, service 23 years. If there's a representative for One Disa Land Poshna, you can please come up. 2012. Next we have Siren Taryang in the year 2013. Next we have ID Kit Moon Korean in the year 2014. Next we have Home Leader Biam. Next we have Meditu Shula.
Next we have Sandro Lang. Next we have Amio Poshna. Next we have Winde Sumer. Next we have Fidahun Melim. Surong. Tarian. Shri Prangsni Kongla. Sumer. Real spark ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi cần pa balai phi on gate habangi don la dòng các tiên khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya katuka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banya kiw yaw up, hinrangi kiw yaw thiep. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapate CTV, nakabenta ka jing mentoy upat ba.